Pa moja glavna motivacija bila je svakako nova znanja koja smo stekli, nova poznanstva, networking sami. To je glavna motivacija. Druga bitna stvar bila mi je u tome da svoje ideje prezentiram nekome ko će objektivno sagledati je i ko će mi dati neki objektivan komentar i savjet vezano za njenu realizaciju. Tako da te obje stvari mislim da sam dobila kvalitetnu povratnu informaciju u ovom cijelom programu. Znam dosta o šminkanju i sve to, ali ne znam drugu stranu poslovanja, ekonomija i to, tako da mi je to super došlo. Sad razumijem svoj posao u potpunosti. Ovo je nešto veliko za mene. Oduševljena sam s ovim. Puno će mi pomoći. Puno smo naučili što vjerovatno nikad ne bi bilo u mogućnosti da nismo bili tu. Pogotovo na kraju što su nam omogućili ovu edukaciju. To mi je puno pomoglo jer dobila sam neki širi pogled o svemu tome što se tiče mog poslovnog plana. Bilo je stvarno lijepo iskustvo koje nikad ne bih zamijenila ni za što drugo. Zbilja. Računajući još i da smo dosta toga u poslovnom planu naučili. Meni je bilo super.